Tun naya shileng me COVID-19 laka civil hospital aizol dor tu te himna turin damlo kan hun hon thin chu ti top lailo kani. Mizoram Pradesh Congress Committee Office Bearers to Komin tun laya shileng me ka India Marchak State te nauzok te malak na Mizoram Sarkarin aum phalonia soyin Mizoram mi pui noi som pani chuang te din mun hlawom taka adania an ngai ti an soi Zibai ule tu na chanchin kim changzokin Tun naya shileng me COVID-19 laka civil hospital aizol dor tu te himna turin damlo kan hun hon thin chu ti top lailo kani Mizoram adam doi in lian ber civil hospital medical superintendent in Shatirna ati chwa atar landanin damlo kan hun visiting hour chu thule om ma ti top lailok ngalani a damlo pakhata ompuitu pakhat zel om phalani anga hemi bak atul bi ka chuan ward superintendent emo nurse duty emo phalna lak turani a damlo in matanga chopetur tetan azing dar kwale dar ko inkar le tlai lama darli le dar ngai inkar hun hon anianga hemi hun chung hian damlo ompui tu te anin thlak phalani ang civil hospital a hian in tlar ngai ang chia te mi puite innek wai lo tura shati ranni a amamo zwal te chau OPD a in entir tura shati ranni a natna benvon lungna bipisang zun thlum stroke le adang te po Anna zwal thutani lo chuan andam doi pa ngai eiri tura thuron pe kan ni civil hospital a hian OPD le ward ludona kutti faina hand sanitizer chop ani dona damlo in entir tur le kalpui tu te zongzong chu mangvek turangen an ni medical superintendent hian civil hospital compound chunga inchibai akhap bokani state referral hospital falkona po damlo kan hun he po toiri ani a jinglama daruk le dariat inkar le tlai lama dar thum le achan ve le darli le achan ve inkara te inkan thei ani Mizoram Pradesh Congress Committee Office Bearers Devo ina Congress Bhavana Thukomin tun laya shileng meka India Marchak State te nauzok te malak na Mizoram Sarkarin aum phalonia soyin Mizoram mi puin wai som pani chuang te din mun hlo om taka adania an ngai ti an soi Congress Party shwai tu te hian Mizoram Sarkarin shileng mek COVID-19 enfiana laboratory to soilo PCR analyzer takngial po ala nei lo chu alung chiat thlakani anti a chief minister in suma vaibel chetela abe seilo lamatanga adon thu asoilaya COVID-19 financial assistance ala puang ve lo te chuan mipuite atiral khelzwal hle ani anti a COVID-19 darzel laka mipuite an him theina tora khumtlem te da shan bak in puwa chana mu mal sarkarin nei lo nia soyin amang an thlak hle ani anti a district hospital a te phei chuan in puwa chana mu mal soitur om lawani anti congress party shwai tu te hian COVID-19 laka Mizoram himna tura in puwa chana chuzin ve wak pa angai twa mai to ka chief minister berin angai ni inalang anti a azin na mun pakhata health minister po atul ang anga finance lama amamo lodap rok tura ashatir thu chief minister asoyani anti a khovel pumpui tichi ai tu shipui laka sumle paya in ba chaina tur zinveiwa pa a asoiliam mai chu shathiam a harsa a mizomi pui thabar taka ommekte anlain nat om hle ani anti he shileng laka mi pui lo inven lok chu tondin huna ti theitok ani ri awangin congress party chuan mi pui pun khom theina angchi party malak na tur an lo dwan lok to zongzong an chol leilok ri ti an puanga he hian district tina party malak na kaltwang pa ngai thotran nia chungin khom le zirtop nia political session an nei thin te po ahwam ti an soya local council le village council in thlanna lo om turatana zin chwana turan dwan lok te po thul vekani ti an puangani Mizoram Kaushan Lianber, Mizoram Presbyterian Church, Mizoram Synotin Punkhom na lamchi, Kaushan program zongzong bot sa irilo turin Kaushan te asyatira, patian biak inkom na itsunzam chungchangi ro Kaushan na maltin rel tura ada. Voina Synod Officers meeting a Mizoram Sarkarin coronavirus leng mek chungchanga malatura angen na an ngay tua a Kaushan mal bial le Presbytery hua pa pui pun na angchi shang le Synod minga ram chung le rampona zin chwa na lamchi reng ti lau ni se anti a hei hian retreat camping crusade consultation seminar le meet angchi te ahwama twal chung Kaushan pathian biak inkom nei le nei lo chu Kaushan mal zalen na a anda ani he shatir na hi Mizoram le Mizoram pon lam Mizoram Synod huam china te April ni som panga thleng manani ang
Khovela shileng me COVID-19 in Mizoram la thleng ri lo ma se aizol khopuya hotel sang te angmong tana mikhwal thleng zat an tlaniam na sa hle zonetin hotel sang te hi abekwala hotel tamzok chu COVID-19 hian angmong to a nidanga mikhwal an thlen angan phalo hlom hle a thlen khat phei chu an room nei chan ve chau lwa tu an oma room pahni pathum chau lwa mikhwal nei mek te po an oma ne booking ti to cancel atam hle a hall man tur nei te po in mang tu an nei lo ba ka booking ti to te po in an cancel ti an soi hotel tamzok te hian ram chung seit thenoma tangin mikhwal an thleng deuh bera tuna an mikhwal tamzok chu thilpoi mo zwal ti tura Mizoram ron lut te chau an ne hotel pahni khata ero mikhwal an nei dan pa ngai an la nei theya heng mi te po hian ahong ve thwai anin rin thuan soi Coronavirus shileng laka mipui te himna turin Mizoram sarkar chuan shileng na rama te zin lo sham tur le lo thei lowa zin chwa angaya ni po in film khur turin mipui te acha non lo thei lowa zin chwak an omani po in sarkar chuan taksa thisel na veng uluk turin acha a mipui wantlang pui punna lam reng renga kal lo turte lo thei lowa midang biak angai po in hnai chil taka om lo turte zin a kuchil na remchang a om lo po in hand sanitizer pa ya akha to ka mang thin turte shitlang khu le khosik an nei chuan mai tuam na mang turte mit nar le ka te khoi lo turte le kutlonga midang te nena in khoi trom thin ke kalna von ban te kongkhar hon na le adang te khoi lo turte khoi lo thei lo ani po in tissue paper mang turte in sarkar chuan zinmi te acha ani COVID-19 le naramatanga Mizoram lo hote chu sarkar thu chuak angin ni som pali chung mani in chunga in khung sang ngei turin sarkarin asya tir non Mizoram sarkar chuan in khung shan hi shileng darzel tur vena atana poimo hle ani ati a shitlang khu khosik nei te chu mai tuamna mang tur le midang laka tanga in thiar filim turin sarkar chuan angena zinnaram le nadan te zep chu mani chung kwa khotlang le ram torna thlen thei ani ti sha a sarkar thu chuak zom turin mi puite sarkar chuan angena ni Mizoram sarkar chuan film khur thula a khosik shitlang khu le shokna thokna lama har satna nei te chu biak in le pui punna huna kal lova mani ina emo damdoi in lama emo in enkol turin a shatira COVID-19 chungchanga har satna nei emo sarkara thu thlen du nei emo tan helpline number 102 toll free emo 0389-232-3336 emo 0389-2318-336 emo bepop thwai turin sarkar chuan mi puite angena ni COVID-19 laka inven nan Mizoram sarkar hnuaia minister te mu thei hun chomadar somatanga chonudar khat thleng ni thin chu ton thla chung ti top lai lok ri ani GAD in voina shatirna ati chwadanin nimina state level task force on mitigation of coronavirus COVID-19 thukomin arel angin minister ten mi puite ankom na hun public interview hi ti top lai lok ri ani aizo zoological park sahwan po mi puitlo theilo turin tun thlani somthum pakhat thleng khara ni dona hemi hun chung hian zoo tlo tum lo turin mi puite ngen an ni a Mizoram Science Center po thule ma chu khara ni a kaushan sang te po in khom pui seminar le pui pun na chi reng ma chopan nei te an thul vekani Assembly Speaker Pularin Liana Sailo de Deputy Speaker Pularin Omate kai shwaya Assembly how to te vo ina thukomin COVID-19 leng me ka film khur thula a Assembly Committee sangin hun mandan tur an lo dwan lok to te tun thla chung chuan chol san ri an rel Assembly Committee sang thukom te chuan spot visit le adang te tiri lo tura shat ti ran ni a Assembly House compound chunga office na pa ngai bak thutkhom le punkhom nei lo tura ni a MLA te po in public interview nei lo tura ni boka MLA te Assembly Secretary ta na thok te le officer dor tu te chu lu ka pui bera tang chawin an lu theyanga atulangin medical team in an endik zel don ani Ramria ven himna akhaule azwal theina tura India le Bangladesh inrina bul korpui chwa anin bun nuwa 2nd Battalion MAP section khatten vo in thlengin ramdang mi niarin hlel anlaman lo nimina subdivision level task force on mitigation of coronavirus chairman Pulasang Lura tlabung SDOC hawa thukom ten chota na rin pui berbu fai tiamin eitur lamchi reng rampo na changalak lu anlo khapto a nima sila vo in lam thlengin hemia wanga mi pui chi ai thom sha tur aom lo baka eitur chek sa leituma inchu mel mu tur anom lo ti tlabunga zone reporter chuana soi
heti lai hian korpui chua in khwar 2nd Battalion MAP te chuan voin thleng khan meilong manga korpui chua paltlang tur mi zali somnga pali te chu lo endik to in India khwale tui an ni na nem he thei tur le khapoimo an nei le nei lo an lo en fia to a voin thleng khan aram dang mi niarin lel om deu man tur an la tong lo ti an soi COVID-19 shileng laka invent tu ma be pui thlaka malak tan ani nuwa tlabung kho chung le pona screening point siama endik za chu mi sang khat zaruk somnga vel an tling to a an jinga atam ber chu nam dang korpui chwa kaltlanga tlabung pan an ni deu berani COVID-19 leng me ka mi puite an him theina turin State Bank of India Mizoram hotu ten internet banking mangwar turin mi puite an cha SBI hotu te hian bank ka kal kher lawa digital products sang mangchangkai turin mi puite an cha mobile banking le internet banking te manga mani in atanga banking transactions titam turin bank do thin te an ngena hei hian shidar zel tur laka inven na ko nga na satakin apui theyani anti ATM manchung changa po mi puite film khur turin an cha ATM man male man nuwa hand sanitizer a kutify thin turin an cha SBI hian an ATM ate sanitizer hida an tumani thil leile shal konga tangka fai chelek lo zonga kal thei turin QR code nei vek turin sumdong te an cha boka mi puite po UPI manga QR code mang thei tura in wa chei turin an nge na ni SBI hian an mani dor tu te har sana nei te chu thok tu te bepop turin an cha ani MNF party in COVID-19 test na call lei turin sarkarin peito ma se call chu du anga lei mai thei thil ani lo ni in an soya nei ngei tuma malakani ti soyin do thei taka sarkar malak na ngai chang turin mi puite an ngen mitam takin an nga hlel coronavirus test na call lei turin Mizoram sarkar chu ain peito na chungin call lei hi bazara an na te lei anga lei mai thei anga thil ol samani lo ti MNF party hian thu chwa seamin an soya marchak bial pumpui in trom tlan thei turin sarkar lai pui me upo in tu nai maya chau khan Guwahati khol pakhat ada thei chawani anti a medical college le university loading hlun to tak tak te po in an la nei lo vek jok nia soyin heti mek lai hian Mizoram sarkar chuan nei ngei tumin ma ala a chuti maya lo thleng mai thei tur ani lawa huna du deu don ti shaturin mi puite an cha ani COVID-19 laka Mizoram a him theina tura chief minister Puzoram thangale health minister Dr. Arlal Thanglian malak na chu fakom an ti thu MNF party hian an soya COVID-19 khovelina boy puya tangin Mizoram aron thlen lo na turin health minister Dr. Arlal Thanglian an atira tangin ma alang ngalani anti a ramdang mi le state pon na tanga khwalzin luka pui berleng pui tum hunate ramdang le state dang nen inrinelaya te duty da anni baka heng muna zinvei vak te shisel na din hun en fia sak turin damdoi lam thiam te duty tir anni anti a chief minister kai shwain minister sarkar department sang le NGO te po an thut khom to thu te soyin health minister malak na chi sak tura chief minister in phalna po afak oma mizo mi puitan athlamwan om hle ani anti MNF chwa shileng laka himna tura sarkarin hun engemoti chung zirna in sang khara mi pui pun khom akhap te chu shethiam turin mi puite an ngena he shileng laka himna turin mi puite chu sarkar malak na thlop tur le sumdong te po an thil zor man ti to lo tur le bungrwa chebrel lo tur te in an nge na ni Manipura zo na thla ku ki chasat khwa NSCMIM le tangkul nagami le sania soiten an hal sak chu an dem thu zoro in an soi hemi chung chang ngai twa hian vo in khan zoro general headquarters shwai tu te hian thut khom man mo an kowa thu chwa an siama nimin jing lamdariat vela an zo na thlak pui ku ki khwa chasat NSCMIM le tangkul mi le sania soiten an hal sak chu an thiam lo hle ti an soya he thil thleng hi an du lo thu soin poi soi lo ku ki te chunga poi khoi tu le amazing hlap tu thanem tak anum ngei an rin thu soin chu mi te chu rang taka chui chuak turin sarkar an phut thu le shemna pengei tura an phut thon soya kuki te torna chu an torpui thu soin sarkarin zang na domna pengei turin an phut ti an soi zoro chuan kuki unau te torna an shat pui thu le an enjui tur thon soya an thlawang hau atul po in anin pe reng ti an soi
MZP po in Manipura kuki khwa cha sa ta thil thleng chu an hria thiam lo thu an soya Manipur Police SP le Assam Rifles te omlai renga kuki khwa na sataka ngaisak an ni le an khwa hial hal sak ani chu an hria thiam lo thu an soya India ram chung se then khata namte naw jok te an him lo fo le sarkar po in an thlawang a hau thatok lo fo chu thalawan ti thu MZP hian an soya Manipur state thu nei tu te po chak zoka malatura an phut thu te poi khoi tu te mita an phu tok shemna pe ngei tur le kuki te himna tur ngai to a in le lo chan te zang na dom na peturin an phu tani ZPM po in Manipura kuki khwa cha sat khomi pui te chunga thil thleng hi an dem thon soya zona thla kuki te an leina thu soyin he thil ti tu te chu zong chhuaka an phu tok shemna pe ngei turin Manipur sarkar an phu ti an soya tu nuwa he tiang thil hi thleng non to lo tura an du thu soyin he thil hian nam le nam in kara boina thlen zui lo se an du thu an soya cha sat khomi pui te ne na zang na dom na peturin sarkar an phu tani Tunlai Shileng COVID-19 darzel lo na tura inven na Champhai DC office ya Champhai SP office sa te chuan film khur taka kalpuyani Champhai police te chuan SP office le Champhai police station a te kutsil na anda ve a office door tur le staff te zong chu office an lu do na kutsil tir vek an ni a thoktu te le door tu te po taksa in khoi lova in door turin thana a po film khur takin ruam man na kalpuyani bok Champhai SP Purex Zarzo le anavan chong chuan police te chu film khur ngai ber an ni thu soyin pakhat lek po in coronavirus alaukai palani chuan thoktu zong te khungshan an ngai dona wangin mi puite ven him konga harsana lian tak athleng theya heiwang hian film khur takin ma an lati asoi Champhai DC office a po coronavirus laka inven turin office staff le office door turte chu ending vek an ni a ending na paltlang lo te tan office lu phal ani lawa DC office a district hospital atangin nurse pakhat le staff pakhat an duty ani Champhai district jail superintendent puzo sang liana po in jail tang te kan phal lo na thupek ati chhuaka jail tang thar le tang sa to ten virus an kai lo endik turin jail staff nurse te asha tirbok Champhai district hospital a po dam lo kan hun ti dang lamani Zonet le MJA Trangdun buhat sai Miss Mizoram sangni somnia top 6 le Phailam Modeling Agency le Oriflame Company in Modelatana an thante chu vo in khan MJA member ten Aizol Press Club pa ankom in com MJA Vice President Pulal Remsia Manakai Shwaya an Port President Puzonun Sanga Khyangte chuan MJA le Zonet in twang taka Miss Mizoram sangni somni thlanna azofil thei chu lom omati thosoya Miss thlan chu tul tilo omthin ma se then khatan chuan eizon na kong an zo channa bul siam saktu ani thute tun chuma po modeling lama kaltur thlan anom khal thute asoi Miss Mizoram thlan chunga talent show bot saya talent ro puile thatak tak an pho chhuak te chu contest ti hluzwal tu ani ati a Miss Mizoram top 6 le company in Modelatana athlan te chu an chunga mi pui mit afuzwal to don ti shilin nungchang le mi don sondan thlengin manitlin china mi faklo zui zel ni tura tran la turina cha ani Miss Mizoram sangni somni zirsang pui po in thu soyin MJA in Miss Mizoram huai hot bul alo tran dan chu ro pui ti thwas soya mei cha te din mun choi sang tu an ni thu te Miss thlan nei chunga an experience le zirtirna an don sang te chu ama angbokin a contestant pui te po in a thazongin an mason pui le nia a sha thu te asoi MJA in Miss Mizoram thlan a chol lai lok la ya thanem ngai taka Miss Mizoram lo huai hot zui tu pusidin thanga editor Lelte Weekly nena Miss Mizoram Organizing Committee in Choi Moina Thuzia ka hlan chu MJA President in Nahlana pusidin thanga hian Miss Mizoram an lo huai hot chaudan te soyin Miss te fuina thuas soyani MJA hian Miss Mizoram sangni somni top 6 le Modelatana thlantak an vain mi pariat nena hian lompuina thilpek ahlana ni State Election Commission Mizoram in COVID-19 try darzel la kami puite himna turin village council le local council la mantur electoral roll en non na tho mek chu thule matan atitop lailok Coronavirus COVID-19 la kami puite an him theina turin tenzolin khotlang hwapa inron khom na vo in khanan nei inron khom na a hian tenzol khochunga VC
Health Department, Police, NGO sang le media ayo te antela coronavirus chungchang atul anga chakzoka malakani theinan task force andina chairman atan joint VC chairman Ratin vice chairman joint YMA president secretary joint YMA secretary le assistant secretary joint VC secretary te an Ratani joint VC chairman puar lalram nga ka kaiswaya hian Tenzol CHC le integrated Ayush hospital Dr. Ten COVID-19 chungchanga mipuita sha turpoi mote an shilfia ani coronavirus laka inventon thuwa Tenzol Sports Committee Batsai Vantong in Khelpui chu Tiamchin omlovati tobri ani a Tenzol Joint VC chuan ramdang abikin Myanmar atanga sumdonga Tenzol lu an khapani Khozol Veng THAR branch YMA in Ruihlo do Beipuyan Thak Tran Beipui Thak Honna in Khom Manpui tu Khozol SP Pulal chung lura chuan Ruihlo tol thin le azwar tu te churam le nam melma khotlang chhiat na thlen tu ani awangin tangrwala dotlan angaya ni atia Ruihlo la khoi ngai lote veng turin YMA le NGO sang ten chakzo ka ma an la ka tulani ati Ruihlo do Beipui Thak na hian Veng THAR branch YMA president PGH Vanal Tluang apo in soya veng chunga po sang swai tu te an telani Aizol Veng Luya Sialkal Range Development Council Guest House to He Council Chairman Puel Thangmoya MLA in vo in Khana Hong Hemi Puala in Khom Toy Batsaya Puel Thangmoya Chuan Kum Khatchunga SRDC Mason na tam tak mu thaya a om chu hetlang dung mi pui te tana sarkar malak na ani ati a Guest House chu van tlang le adu apiang thlen thaya Batsai ani lo thu soyin SRDC hwam chunga khopui lama in enkol turakal chung te bel bumal tur nei lo te tana thlen na tur ni thwasoi SRDC Guest House a hian mi khwal thlenna room pathum le common room pakhata omani in kho mi SRDC Development Officer Christina Lalmwan Zwalina kai shwaya hemi no hian SRDC Council an thu khom ngala an huam chung ti moson dan turle machopte an soi howani Vain Khanai Zola Column Library Celsius degree somni pasari point panga ani a avo library degree som paruk point paruk ane naktuk nilai niya chuan column library Celsius degree somni pakwa vel avo library degree som panga vel ani rinane jingdar nga le minute somni panga a niya chwa kanga tlaidar nga le achan vea atlale ang